Dobar dan. Danas ćemo pričati o jednom kompleksnom organu, a to je bubreg, odnosno ren. To je osjetljiv organ, kao i srce i bubreg. Bubreg i srce su najosjetljiviji organi. Srce je teško 300 do 400 grama, bubreg je težak 140 do 150 grama. Mozak je težak 3000 do 4000 grama, ali mi ćemo da se danas bavimo bubregom. Naravno, bubreg, odnosno ren, on se još može nazvati pasulj, jer on može biti u obliku pasulja, može biti i u obliku pesnice. On je težak 140 do 150 grama i on ima tu masnu čahuru i kapsulu fibrosu i kapsulu adiposu, i to su jedne od najvažnijih stavki kod bubrega. I ono što je još važnije kod bubrega je to smo rekli, fibrozna kapsula i kapsula adiposa, kapsula fibrosa. Bubreg se nalazi inače između prvog i drugog slabinskog pršena, između zadnje strane abdomena, odnosno stomaka. To su parni organi, normalno, i bubreg se još može nazvati ren, to smo na početku već istakli kao informaciju. Ono što je tu najvažnije, nećemo puno parametra iznositi, samo neke stavke koje su onako najvažnije, a to je da, pošto su bubreg i srce najosjetljiviji organi, oni mogu da, kada se oštete, ako se bubreg ošteti, da stvori veliki dar mara u telu, u organizmu. Naprimer, imamo jednu priču, a to je, naprimer, ako se bakterija nalazi u mokraćnoj bešici, pošto bubreg ima mokraćni put, taj mokraćni pristup žute boje, arterijski pristup crvene boje i venski pristup plave boje. Ako se, na primjer, bakterija nalazi u mokraćnoj bešici i ako čovjek sedi na ladnom betonu, on može da aktivira tu bakteriju, ne znajući da je aktivirao, i da ona napadne bubrežnu membranu, koja štiti bubreg koji proizvodi belančevine, odnosno proteine, da to propušta. To će odjednom početi da propušta ako bakterija napadne bubrežnu membranu. To će da propušta i to će kroz mokraću da izlazi proteinurija, odnosno belančevine, i samim tim će dolaziti do pada albumina, humanih albumina i proteina u krvi, što će stvoriti veliki dar mara u organizmu. Ono što je jako važno, dolazi onda do zadržavanja vode u trećem prostoru, do edema. Neće moći da voda više da bude regularno kao kod zdravih ljudi u krvnim sudovima i da se vrši filtracija bubrega i mokranje kroz mokraćnu bešiku i mokraćni put kanala na kraju do izlaza. Tako da, zato je jako osjetljiv organ, kompleksan. Bubreg inače ima tu građu, 17 vrsta građe, ali nećemo sve navesti, nema potrebe. Ima gornji i donji pol, što je normalno, jer bubreg je u obliku pasulja, gore i dole. Imate interloborne arterije i interloborne vene. Ima piramide, one su u sredini bubrega, kolumne i papile, one su ispod bubrega. Imamo interloborne arterije i interloborne vene, to su plave i crvene boje, vene su plave, arterije crvene, i nalaze se okolo pasulja bubrega, znači sa strane. Piramide su u sredini i papile i kolumne su u sredini. Tako da, kada nastane dar mara pošto postoji tuberkuloza bubrega i postoji zdrav bubreg, kada uzmemo primjer zdravog bubrega,
on izgleda kao obliku pasulja, ali zdravo izgleda, normalno. A tuberkuloza bubrega već je problem, onako deluje kao da je bolestan bubreg, promeni izgled i to. Tako da, to je veliki problem. Mi na bubregu imamo i taj arterijski pristup i venski pristup, to je crvene i plave boje, i mokraćni pristup. On se nalazi sa leve strane bubrega. Nema potrebe više o tome da pričamo, evo možemo preći na neke druge teme. Srčana keša štiti srce od raznih stvari. Zatim, srce služi da pumpa krv iz vena u arterije. Peristaltika je isto tu jako važna, jer ona služi da kada ekskrement, odnosno izmet, putuje uz pomoć vazdušnog pritiska kroz kanal, peristaltika služi da odradi ceo proces i da čovek izbaci kroz rektum, analni otvor i izlazi kroz anus, odnosno čmar, izlazi taj ekskrement. To su krajnji produktni otpadi gde se nalaze ostaci hemoglobina, toksičnih materija i organskih kiselina. Što se tiče progesterona 5,4 i estrogena, to je seksualni hormon, imamo, on se kaže još o estrus, imamo estriol, estradiol i estron. E1, E2 i E3. Ali to je važno da imaju žene, to je seksualni hormon, estron ili oestrus. Redovne seksualne aktivnosti poboljšavaju dugoročnu memoriju, povećavaju broj neurona što poboljšava dugoročnu memoriju i kognitivne funkcije, to su funkcije inteligencije ili uma. Znači, kognitivne funkcije su funkcije uma ili inteligencije. Žena treba da jede raznovrsnu hranu kada je trudna, da bi dete jelo posle kad se rodi tu raznovrsnu hranu. Žena treba da pere svoju rodnicu, odnosno vaginu, odnosno koricu mača, mi tako nazivamo, ali može se još zvati vagina. Mora je prati sa pH neutralnim šamponom, kamilicom i da jede što više voća i povrća, da izbjegava luka i da izbjegava cigare. Jer da se ne bi osjećalo dole, onda ovo je najbolje da radi, znači da jede više voća i povrća, da koristi šampon pH neutralan i da stavlja kamilicu dole na vaginu i onda će to sve biti u redu, neće se osjećati i tako. Što se tiče žena ima grudi, se još mogu zvati mama, mamila mamea i reola mamea. Mamila mamea bradavica i nežno pigmentirana koža oko bradavica reola mamea i ženine grudi su jako osjetljive pošto imaju 25 pojedinačnih žlezda i povezane su međusobno vezanim tkivima oko baze bradavice, radijalno i transverzalno na bazi bradavice. Tako da i u drugoj fazi menstrualnog ciklusa na bazi progesterona ženine grudi mogu da nabubre. Šta bi još mogli da navedemo? Čuo sam da postoji, da li će doći, to je sad pitanje, nanocevi koje služe da, ako na primjer dođe do glioblasnih ćelija, to su ćelije raka, i ako te nanocevi, oni mogu da zamene kapilar i da kapilar zbuni tu glioblasnu ćeliju, jer glioblasne ćelije će da prate taj kapilar. Sad o čemu se radi? Mi imamo A%, odnosno A i B. A je 50%, B je 50%.
ćelija raka. Ako tumor zahvati neki deo organa, mozga ili tako dalje, mi uništavamo s antibiotikom ciklopamina 50%. To je A. I posle B još 50%. Znači, mi ćemo uz pomoć nanocevi da taj kapilar, znači da on zbuni, znači nanocevi će da zbune glioblasnu ćeliju, odnosno ćeliju raka, da dođe do kolektora tumora i onda će da uz pomoć ciklopamina ćemo da uništimo 50% i posle još 50%. Znači, to je poenta priče. Da mi uz pomoć tih nanocevi, da glioblasne ćelije prate taj kapilar, da dođe do kolektora tumora i da uz pomoć ciklopamina uništimo ćelije raka. Uništimo ih 50% i posle opet 50%. Tako da ne dozvolimo da se tumor proširi na neki deo organa. I šta je još važno tu da kažemo? Nema potrebe mnogo da se priča. Postoji taj jednjačni otvor i otvor za aortu. On se nalazi između dijafragme. Pošto respiratorni deo njega čine nos, ždrijelo, jednjak i pluća, naravno, samim tim što se kaže respiratorni. Ali jednjačni otvor i otvor za aortu se nalazi između dijafragme, odnosno od stomaka pa gore ka plućima. Tako da kontrakcija dijafragme može doći do štucanja, što je normalno. A taj respiratorni deo je isto jako komplikovan. Jer i tu su i pluća, tu je jednjak i ždrijelo i nos i tu isto mogu da nastanu razne komplikacije i razni zdravstveni problemi kod ljudi. Tako da ne znam šta bi još mogli da kažemo. Nemam pojma šta bi još mogli da kažemo. Postoje te i amigdale. Amigdale su osjećanja kod ljudi. Naprimjer, postoji leva i desna amigdala u mozgu. I desna amigdala predstavlja nervozu, tugu, nešto negativno. A leva amigdala predstavlja sreću u mozgu. Znači, amigdale su osjećanja. Kada vi osjetite sreću, onda se aktivira leva amigdala, odnosno badem. Znači, amigdala se još može zvati badem. To se stručno kaže. I kada vi osjetite sreću, onda se aktivira leva amigdala u mozgu. A kada osjetite tugu ili neku lošu emociju, negativu, neko loše osjećanje, onda se aktivira desna amigdala. Znači, to predstavlja osjećanja u mozgu. Možemo još da kažemo da ta korica mača, rodnica ili vagina, da ona ima tu tekućinu transudata, da se žena vlaži u snu i da se vlaži preko emotivnog statusa znojnih žlezda. Znači, ako žena nekog partnera voli, ona dobije tu tekućinu transudata. Naprimjer, ako je pored njega, ako ga mazi i tako dalje, ona će da ovlaži dole zato što dobije tu tekućinu transudata, a to reaguje preko emotivnog statusa znojnih žlezda. Emotivno, zato što ga voli. Zato će da ovlaži. To je ta tekućina transudata. Ono što je isto jako važno, šta bi mogli da kažemo, evo možemo malo i fizikalnoj terapiji. Fizikalna terapija phasis, što na latinskom phasis, znači to znači kraljica fizikalne terapije, i da možemo malo o tome da kažemo par reči, nećemo puno. Phasis je kraljica fizikalne terapije
I mi tu možemo da podelimo u više stvari. Ono što je najvažnije, postoji ta aparatorna medicina i bezaparatorna medicina sa lekovitim sredstvima. Zato se kaže bezaparatorna medicina. Znači, ako nema aparature, koristi se lekovita sredstva. A ako ne može sa lekovitim sredstvima, onda se prelazi na aparatornu medicinu, ako ne može s lekovima samo. Ili na kineziterapiju. Znači, aparatorna medicina u koju spadaju jednosmerne struje, dijedinamik struje, galvanske struje, fotosone, elektrostruje i te dijedinamik struje, elektrofotosono struje, one služe da galvan struje, dijedinamik i to, služe da laseroterapije, magnetoterapije i tako dalje, služe za akutni hronični spazam, odnosno grč, za edeme, odnosno otoke, za rešavanje toga, za poremećaj cirkulacije, za zarastanje kosti prilikom preloma, za kontrakciju oduzetosti mišića, za nadleže mišića, za poremećaj cirkulacije i tako dalje, i tako dalje. Tako da, što se tiče banane, savjet je da se svaki dan pojede banana, jer ona stvara taj serotonin, a serotonin je dobar za poboljšava nivo zadovoljstva, raspoloženja i sreće. Tako da je savjet da se uzme jedna banana svaki dan. I ono što je važno, šta bi još mogli, šetnja u prirodi je jako važna jer ona diže nivo raspoloženja na bolji nivo i jako je važno da čovjek boravi što više u prirodi zbog kiseonika, vazduha, bolje razmišlja i kad se okupa i tako dalje, i tako dalje. To su sve važne stavke koje čovjek treba da primenjuje da bi se bolje osjećao tokom jednog života koji je prolazan. Zatim, ono što je isto jako važno kod čoveka je da se hrani zdravo, jer statistike pokazuju da su 1990. u Americi velika smrtnost, preko skoro 300.000 ljudi umrlo od nezdrave ishrane, zatim od nefizičke aktivnosti i od gojaznosti. To su jako opasne stvari. Zato je jako važno, to su statistike pokazale koliko ljudi umrlo 1990. godine u Americi. Zato je jako važno kretnja, jako važno da se jede zdravo, da se unosi zdravo i jako važno da se pazi na kilažu zbog gojaznosti, jer gojazni ljudi to donosi nešto novo, neke nove probleme sa zdravljem i tako dalje, i tako dalje. Jer samim tim kada vi izađete u prirodu, taj osjećaj pošalje mozgu signal i vi se osjećate bolje. A kada ste unutra, osjećate se loše ili samim tim i loše razmišljate. A ovako bolje razmišljate, dolazite lakše do nekih zaključaka i bolje ćete proći kroz život. Tako da, komplikovano je sve o tome pričati, nećemo puno, ne znam šta bi mogli još par reći. Mi imamo tu i ne moramo više mislim da smo dosta rekli. Ne moramo više ništa ni da kažemo. Postoje ti aparati, taj BTL 6000, on služi da smanji, on je poznat u svetu za rešavanje sportskih povreda, edema, spazama i tako dalje. I postoje te
kriotape terapija ledom, dekompleksija trakcije. Znači, eto, ono što se tiče bubrega, to je to. Bubreg, kao bubreg je mnogo osjetljiv organ jer je kompleksan, problematičan. Znači, bubreg je u obliku pasulja 140 do 150 grama ili u obliku pesnice. Kad stegnete pesnicu, tako izgleda bubreg. I bubreg još može da, pošto se nalazi između prvog i drugog slabinskog pršena i između zadnje strane abdomena, nekad možete da osjetite bol u tom delu. Može da bude znak da je problem s bubrezima, da idete da izvadite krv, ali ne mora da znači. Tako da to je jako važno da na vreme regulišete proteine u mokraći, da bi se proteini u krvi stabilisali i alumini u krvi stabilisali. I da bi se voda vratila iz trećeg prostora u krvne sudove, da čovjek može da mokri. To je jako važno. Ali ono što je najveći problem je samo to. Što se tiče bubrega, znači pričamo sad o bubregu, što se tiče bubrega, ako voda uđe u treći prostor, tu nastaje problem jer čovjek otiče. Znači, najvažnije je da voda ostane u krvnim sudovima, da bubreg normalno radi i da čovjek mokri. To je najvažnije. Eto, hvala vam puno, ja sam Stefan Miljković, pa se čujemo u nekom narednom klipu. Vi se subscribeujte na kanal i lajkujte klip. Hvala.